kutegalika iyo rero wabura wapatuma niwonoje negativu niwoneza mwetawuneji tumengatwa mwetawunebonire ekitongore eki kyorekerere kureta obuhereza haihi omu bantu barukwatiraho abantu omu kutunga obuhereza bwa sora okubahwera gumano bahweza. And so today we have opened our office in Rubale. We're glad and profoundly honored that the people of Rubale have really supported us. For the reason we come closer to them. Omukoro ogu gwahikwa abantu nyamwingi okorwa omu Rubale kandi hamwe na Ntungamo obu barikwakira ekitongore eki omu mwanya gwabo. Benjamin Amiyawo orikwebembera ekitongore eki ekya Fresh Solar yashoborera obuhereza bwabo. Up to 30 officers in the field who will reach you. As soon as you express interest in our service, someone will reach you. We just called our toll free now, 0800-365-765. Someone will be able to reach you and be able to do an assessment and advise you. We do solar and electricity advice free of charge, and then we'll be able to serve you. Kenneth Tumusiime yashoborera ko obuhereza bwabo n'obwa buri omwe kandi borekereire kuhwera omuntu wa hansi. Twenda kuhika abantu aha population yaba mpango kandi ntuteekateeka ngu tukuba turi aha omuntu okusohora akazi akabare okuhereza abantu abakabare nkibaasa kutwanguhira ko babotu bakakanyire munonga nk'abakonomi. Tukuba turi hagati abantu savingo omu kiyenzero kwongere ntusavingo wa Kasenyi ngoma kuri omboda na Rwanda kandi ntubasa kusavingana n'owa Rwanda. Bamwe abatura bo mu tawuni ya Rubale abakoze isaha sorezi bahamya ko nuko obuhereza bwabo buno bw'omutindo. Already a Fresh Uganda Limited tayine buzibu nakwariho ekibiho ejo nibwe maresande nyina sora ishatu zo nkureberera nazikundeberera ati nguziro poroti na jombeka n'ibyo nyiremo baguraho minota 10 kwisha kwa Fresh Solar Uganda umucanga kitu nk'abanyarubare icyo cyonka ntoreka ngo etawune ryo netunguka aha bwo kuba amashanyarazi agasora ntuba twinanga amashanyarazi agandukonka nore batagariraye buno buri yaho mushanga garugaho konka kuba twine ubuherezo bwa sora tuyambaho mu planning business. Town clerk wa Rubale Emmanuel Byamukama yashobora burungi buriho mu bitongore nkebi aha abantu baburije. Bitongore nkebi kwiza mu town council tukobe bintu byinshi no kubanza abantu bitima tungemirimo yamwe kitwaye kizire shira abantu bitu Rubale bamwe emirimo kandi cyangwa kitunguka kikoma cyongera mu nabandi mirimo kandi kitu town council tugoba abo kuba ekitongore eki kyamara emyaka 15 kirikwereza abantu obuhereza bwa sora barikweyongera kwatya amaka g'abantu agagashakwa Samuel Ahumuza abwata ya West.